Jedan od retkih mladih ljudi koji je odlučio da se vrati u svoj rodni grad je fotograf Lazar Vasiljević. Fotografiju je zavoleo još u osnovnoj školi, a vremenom je rešio da joj se potpuno posveti. Igrom slučaja sa svojih 14 godina sam sa svojim ocem bio na veselju. Moj otac je i tada se bavio fotografijom i sa njim sam prvi put uzeo profesionalni fotoaparat u ruke. Krenuo sam malo da fotografišem po sali, dopalo mi se to. Nakon toga sam krenuo da fotografišem drugarima rođendane, žurke, ovo ono. Pozajmljivao sam aparat na početku, nisam imao svoj. Sav novac koji sam zarađivao štedeo sam da bih sa 18 godina, odnosno na svoj 18. rođendan, sebi kupio prvi fotoaparat profesionalni. Lazar je završio srednju saobraćajnu školu u Užicu, a potom upisao i saobraćajni fakultet. Međutim, ljubav prema fotografiji je preovladala. Usput, uz školovanje sam gradio i neki svoj, da kažemo, mali biznis. Poslije kada sam krenuo na saobraćajni fakultet u Beograd, najviše po nagovoru roditelja, samo sam fizički bio tamo, mentalno mi je bilo sve oko fotografije, veselja i ostalo, samo sam razmišljao kako da kupim bolju opremu, kako da naučim nešto novo, kako da se unapredim u tom smislu. Veliki grad ima previše mogućnosti za zaradu, za posao i za sve ostalo, ali svoj život nisam vidio u velikom gradu iz razloga što je prepuno gužve. Sutra kada budem imao porodicu, to uopšte nije dobra sredina za gajenje dece, tako da sam odlučio da se vratim u Bajinu Baštu i da se borim da stvorim neki posao koji će mi u budućnosti donositi prihode. Nakon veoma kratkog vremena na fakultetu napustio sam i vratio se ovdje. Krenuo sam da se malo više bavim fotografijom, posvetio sam se tome i evo sada sam otvorio i svoj fotostudio u gradu gdje sam omogućio svojim sugrađanima da imaju profesionalni pristup, znači studijsko fotografisanje, izrada različitih vrsta formata fotografija od najmanjih do velikih fotografija na platnu koje mogu naravno da se kače na zid, da krase domove naših sugrađana. Lazar se trudi da se što više edukuje, pohađa i prati razne kurseve o fotografiji, a puno sredstava ulaže i u opremu marke Nikon. Uglavnom kupujem nove aparate koji su najbolji na svetu, koristim dosta različitih objektiva za različite namene, imam veliki spektar rasvete, tako da jednostavno, valjda zato što sam i bio u tehničkoj školi i smatram sebe tehničkim licem, volim tu tehniku, a samim tim ta tehnika mi znači da napravim što bolje rezultate, jer ko što kažu bez alata nema zanata, tako da ulažem naravno i u štampače za izradu fotografija, trudim se da bude dobar kvalitet, da ljudi koji kupuju od mene kažu da su slike sa lepim bojama, oštre, jasne. Moj omiljeni, evo reći ću, fotograf je Jerry Gionis. On je, da kažemo, najnagrađivaniji wedding fotograf na svetu. 30 godina je bio proglašavan za redom za najboljeg svetskog fotografa, tako da sve njegove kurseve sam odgledao i svaki dan pratim njegov rad, jednostavno pokušavam da što više naučim o tome da budem što bolji, a išao sam i uživo na njegove edukacije i na edukacije nekih naših fotografa, tako da svaka ta edukacija mi je donela nešto novo. Moj omiljeni žanr su venčanja, iz razloga što je to uvek vesela tema, veseo povod, ljudi su nasmejani, veseli, ta energija mi prija i jednostavno sviđa mi se što je to dinamično, nikad nije isto, ne postoje dve iste svadbe, uvek se nešto dešava, ume da bude jako naporno, ali jednostavno ja sam takav tip da imam dosta energije i da volim to da radim i uopšte mi nije teško da se maksimalno potrudim da tim mladencima napravim da imaju lepe uspomene, da im napravim neke, da kažemo, fotografije koje imaju neko značenje, koje imaju neku dubinu. U poslu mu pomaže sestra Milica koja je završila Akademiju likovne umetnosti i Marina. U fotostudiju postavili su 2 praznične scenografije za novogodišnje fotografisanje i svi sugrađani su dobro došli. Radno vreme je od 10 do 18 časova radnim danima, a studio Zenit nalazi se u ulici Rajka Tadića.